So, good morning, Ma'am Meg. So, karon kay manguli nami and mag-breakfast nami. And naay gihatod sa Ate Faye nako nga gihatag ni Auntie Daya. Another na naman. So, let's see. Wow. Thank you so much, Auntie Daya. Nice. Naku, nakita ni Ngoni gabi iro bubi. Chicken siya ito na ito. Wow. Elephant. Open. Wow, nice. Ay, nagkuha. Ibutang rin natin ang Mag-isip ko mag-open list. Wala. Nice. Next is... Panakton siya. Wow, monkey. Pakita yung mga chino niya. Lahan ni guys, chin. Wow. Ayan, Chin. Naparang ako ng anak, Chin. So guys, another kachina naman, bubbles. Bubbles din. Hold. At meron pa. Kaya para ka Tito Inding ay kimabati. Holy. At least, ano jawan si Chin? So, natanong yan. Next is... Ito, sa Nitch. Nudges. Nandun ka siya guys, kay colorful. Sunday ni ako. Next is, wow! Isa, lipay kita rin. Wow! Nainigdot pag-iligdot yung hugaw. Next! Nainigdot ko. Yeah. Lipstick! Lip smacker. Duta. Yan anak ko ha. Wow! Lip shiner na. Next guys is ito. At meron pang isang straw. Ginagawa mo. Ma-order ko guys. Thank you so much, Auntie Daya. Hatag. Baby, good morning. Tadang! Look. Wow. Ano to kuan? Ito. Look, nice. Obi. Hatag mong braya, Obi. Lala pa. Look, kalindo. Uy, collection na rin ko sa mga Loading pala, baby. ay, loading. Wow. Wala kanindo tanaw eh. Na, loading to ko. Thank you so much, Auntie Daya! So guys, mag-breakfast kami guys. And ako kayo mag-toothbrush pa. Log. Hatag Nitch. Oh. Wow. Napay. May hatag yan ma. Wow. Kanindot ani uy. Ito jud iyo. Wala kanindot Walang nang ani uy. unggoy oy. Asa imo ani? Dili pa naroon niya. Unya, iyahan na ng Wala tukpon. kanindot ani uy. Kataas og tiis sa unggoy sa mangkigoy. Later. Ano? Ang sarap na, Bi. Mag-away na ron. Punta ba? Wow, good nice. Ano siya? Out. G. Namatay stare kay man. Ha? Stay. Chicken joy. Chen, naliit na. Oh, mahal ni gatas chin oh. Good morning tanan. Wow. Nakaunta mga meg. Ina. Nahi, kaunta mga meg. Uy. Nahi. Hey, what's up, Mamek? Eat na ta mga meg. Hey, Mamek. Eat. Hey, Mamek. Just ano mo be? Ano sa man mo gi-eat? Hey, Mamek. Ikaon mo. Ikaon guys is... Lechon. So guys, hello guys! I'm back again and nag-hatag si Clardy na mo nga mga souvenirs. So kani, the church. Souvenir sa Argo. Souvenir sa Argao and kani. And surfing. Nasa surfing guys. Nasa
Perfect. So, napay kani guys. And kani. And I love Argo. And I live Argo. I live. I love Miss Jenny. Yes, baby. Opa na mau. Jenny, Bali. and last but not least, thank you so much, Kuya Harvey. Thank you kaayo kay Nana Jud mi mga ani. Please follow and like to his Facebook page. So, I'll be right back mga men. One, two, three, smile. Dito ay sa green. Ito muna may picture taking guys. Maganda talaga dito guys. Sa tara guys, picture taking muna tayo. Answer ready? Okay. So karon guys, malagin may picture taking. Later.